Niya okay pwede doon manin mo narakso pon peyo. Wow, to isanangan ko dukan ko na nalapnan kanyi ko. Wow, choro rang sa panmachayan kap na, kamyan kap na speaker ng legislature. Sound ka kung labalabakan ng kanyin siya, mamot sa government to John Paul Payimsak. Pachawan mo ka kukuran ka sa panmachayan program and weekend review. Ngay sa Nicolas Navan, pachawan ka nila kukurakan, how taban sa panmachayan rongkan, nang sa panmachayan weekend review. Kayong sa panmachayan rong, nang sa panmachayan weekend review, pansang Panyan Physics Trade. Panyan Physics Trade, pachawan niya tayo men katosang candidate kan, ang abasang komprasat Lord Mausus pa, kasantiran niya winitulay niyawan pa niya kitay saktuang. Men katosa ko siya men katosa yung candidate kan ng kasantikan may pitata sa karatan campaign ng Physics Trade. Sa karatan campaign kan ban pachutan ng Physics Trade, ran silu mo ran ng suso. Met mawaway ni Chun Priya Saktuang, Chun Sidisak, o Chilayo, and Pamya Kitay Saktuang, ni Sojay Saka, Tapaypay. Yet kasanti ka ng right candidate kan may pan pachawanta, may men pachawanta right chungal sa karatan campaign mo ranakan may sansan pawa. Kayo, ang campaign may pacho niyaw kiyo cha chalay sa kayo kalangatan, ang campaign may pacho ni video chalay sa kayo kalangatan. Pagpag yang candidate chorus friend kalangan o kung nabatas sa karatan campaign kan, ang manage limaw ito mo madasan. Sa karatan campaign kan kakayat pacholong, ni June ay sakasuan pa niya kitay saktuang niya. Panyan Physics Trade Agreement pachuan kabasa mag-campaign kan may pan pacho ni video pan pachota ng radio open na ng PhonePe, Public Broadcasting Corporation National Facebook page o YouTube channel. Kailangan ang candidate kan ang sa palmamay o ang ay chungaluchut o ang kasantuwaj. Mamiyayran kalalabak hakang kukurkalangan o karnat ang telefon and Physics Radio, yay siluryang saron, riyaw yang tuwawano nanawan tatongkat. Saban machain wrong na saban machain weekend review ye lilitan PhonePe Supreme Court o AG office. Wrong sang kolonya Wayne PhonePe pachuan na tiyari ukapan so kasagpa medbet lilitan saban machain office niya nan Wayne PhonePe may ye saban machain office and manong kapulinan PhonePe o saban machain office and Attorney General TG. Nintuan tayo sa Sanji Panyan Fire Emergency Service and PhonePe State, Mr. Tachi Patrick Carn, Menichu na isang wanuan pa niya kita isang tuwang, niyaran ng tokan klapayang ni Sora, Panyan Fire and Tier Report sang Panyan Police nakasanita, mamalan kong nilaylan PhonePe o PhonePe Attorney General Office, Militar. Panyan Fire at yung report watch o nalawa sa mga watch miyawi o tama sansan may man iyon pa sa kakarya medukta kasi niya te lultan kach koros minan office kan memipan iyon pa sa kapukat te ground floor. Panyan Fire o Panyan Police ay state o kolonya town sa Waspano o palika palwat nantokan kulang sunumensa. Ngay pukat koros kokunkunla. O nanyapan tato kana palika padan lultawaj. Aman fireman no wasimulangin mon muni. Murin tato ko siya pachawan sakla sangya pachawan asnong kila atinyay. Kasiduan saban machain rong nan saban machain weekend review. Kasidi sa kwado wananuan international PIPA at Pacific Island Bilingual
Bicultural Association Conference. Pachawan Muyawanan Win Panang Nan Parwach Ye Riagate Saktuang. O Pachawan Chapter Ni Chun Ay Saksu O Pan Pachawan Sakla Ni Chun Riyay Sakeo and Pariagate Saktuang. Conference Watch Pilk Pachawan Muyawanan Pungan Wakan and Nan Facebook Watch O Wakan Makanyang Chawa Conference Watch Ye Wayne Kwang Wayne Commonwealth and Northern Marianas Island Wayne Saipan, Wayne Palau, Wayne Marshall Island, Wayne Hawaii, Wayne American Samoa, o Wayne Federated State and Micronesia, Tebesan. Program was in Pachawan Sawasapali, Palikan ang Yapan Kawait ang Maura Naramas, at Melan ang Palian Kaskul, o Kawait ang Sapulmachay, Sarikan. Nituan tayo san na Wayne Pompey kin Pachawan Yang Pachaw the conference and Palian Pipa. Nan Parwach niya kita sa tuwaw niya par kasilisa walo na program watch niya unan Facebook watch o Wayne Palau na Pachawan na pali o matan Pachawan na pali nan par niya kutriya sa yay Wayne Kwan o program watch Pachawan chapter nan parkit tuwa ko anisap leleto pan watch riyagate isap tuwa. Kapay mo isapan na chay wrong na isapan na chay weekend review pan sang kan school at Wayne Pompey. Palian wrong na isapan na chay retyon Pompey Pachawan na natire wrong sang kan school at Pompey mepitata pa sa full school and public high school kanan Pompey na Pachawan Miyawiyag nan sampungan chunan parwach riyagate isap tuwang. May yay sang ni chun limaw len ni chun isu. Ang sapat machay public high school silukan and Pompey may yay Matanani High School and MHS Nampay Memorial High School, the Kichi High School and MHS o Pix High School. Sa Panmates High School and Pix Rise Sarikan, Makin Pachawan Chaway, Sarin School Kan, and Wayne Colonia, Wayne Nudge, Wayne Sono, Wayne Sapos, o Outer Island Kan and Pompey, Mayay Wayne Mokinla, Tungilat, Sapwapok, Nukwaro o Pagmamarami. Nintuan tama San sang Rekekis Noya School Liaison Specialist Mayray Sarit Papo ko ng mga priyaman na Pachawan kasapulsangay at Sapulmachay Public High School and Pompey nan Pawad Riyagate sa Tuwaw. High School at Natananim Iray Sarit may Pachawan kasapulsang Ray Sarit wanya ka naman o may Pachawan yan valedictorian o kasapul school and high school and Matananim Ye Latona Sulpenus o may Pachawan niya sa valedictorian Ye Sintrata Shelton. O high school and Wayne Kichi and MHS Riser may Pachawan kasapul Ye Riser Yapuki e Walman o Riser Ikan may Pachawan niya Salutatorian o valedictorian Ye Salutatorian Ye Tanavan Chesepen o Salutatorian Ye Iche Manuel o ang Sapulmachay High School and Pix Riser Riyapukul Maksiliman may Pachawan kasapul o nantungan Riser Bukat may Pachawan niya valedictorian Lin Joel o may Pachawan niya valedictorian Ye Enrich Simran. Haralaban kasapul school and Pangway Ye Yang Kelap Nauya Kapaypan Puko. Then Pachawan Ye owning our success while focusing on our strength. Now, in Sapulmachay wrong na Sapulmachay weekend review ni May Isapan when Pangway Saptual Sapulmachay Pop ng Pompey Ye Pop na Marcelo K. Peterson Pachawan Kataran Legislature Patwabakan Wayne Pompey at Humanitita ang Mr. Jackson Smith when we are Pukon Associate Chat of Walan Pop ngayon sa
the Associate Judge for the Land Court of Land Tenor, Legislature Patwa Bakwajan Pachuancho, Huapali Nintuan Magana. Ititawat Pachawan Miao Sang Lukamanti and Associate Judge Joseph Emetka, Opo Totokwach, Pachawan Chanta, Nan Manan Kopong, and Sa and Winporpit. Machay rongan ranwat na sapan machay we can review ye ni may saptayo and family agate saptuaw sapan machay kopnan we pot pe ye kopnan Marcelo K. Peterson Pil Pachawan Kataran Legislature Patwapakan we pot pe hachungalititan yaman Legislature Patwapak and Pachawan Chok Wapali Nintuan Magana. Itita riyaman watche itita Mr. Vernon Martin ang kototok ang karakter ang kampansa the Department and Land o Natural Resources and Pompey State Government o itita ni sanan kanan mo matananim chanakaw ang kototok ang Administrator ang Office and Transportation o Infrastructure the GNI and Pompey State Government. Itita Pukorya was Patulang Airline Sapal Machay Queen and Coco Senate Katuapa and Wayne Potpay, the Legislature Katuapa and Wayne Potpay. Main ko yung natsakan out the bank Sapal Machay Weekend Review Kalanganan Kukuran Chorus o Say